have still much more work to do. Poverty, unemployment, and inequality. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leminyaka le-20 akusiyo yokujabula kuphela kepha ukuqinisekisa ithembiso etendiwa nga-1994. Freedom Day means a lot to me because it's where the world got free basically. Kubandlula into lefanele ukuthi ngabe kade yendlula loluvo labantu labasha baseKimberley. Very, very excited. I think that I'm so blessed to be carrying this country on my shoulder that I really, really love. Kulelanga lenkululeko kunabantu labasha labongona ngithula bombimbisa umjeka wakuleli emaveni emhlaba kude basubathi. Baba kuhlangana endzabeni tesiSwati la SABC na ku TTT ake sibuke lethamba embili lomuhla. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kubona leminyaka le-20 ekubusa Tindzaba akusiyo ukujajulela kuphela kepha kumele kuqinisekiswe kuphinze kufezwe tethembiso etendiwa nga-1994. Mengameli ucizele ukuthi tethembiso titawufezwa noma kanjani. Ramaphosa bekathula inkulumo lisuka emcimbini okubungaza ilanga lenkululeko eManzil Park Stadium eClerkstop eNorthwest. Kujatshulwela kuvela kwenthandvo yelinyenti sekuhambe iminyaka le-20 kuswele live latfola inkululeko kepha kuningi lekusamele kwendiwe ngesikhathi sakhuluma etakhamuti taseClerkstop. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi nanoma tikhona tingcinamba kepha abantu bakuleli kumele babonge lelu shintsho kuswele kwaba nentsandvo yelinyenti. It is important gore ka letsatsi le tshwanang lele re ise tlhompho go bao ba ilweng ba lwanela tokologo ya rona. Ba bantsi ba ile ba shwa, ba bantsi ba ile ba shwella ko mahatseng a ko ntle. Ramaphosa uthi uhulumende kuningi lasakwenile kuhlangabetana tidzingo tatakhamuti takuleli kepha uvumile ukuthi kuningi lekusamele kwendiwe. 11 million people. This is what progress looks like. These are some of the fruits of our democracy. And yet, as every South African knows, we have still much more work to do. Poverty, unemployment, and inequality still define the lives of millions of South Africans today. Mengameli uthi uhulumende wakhe utotikhandla kuti athuthukise timpilo tebantfu bakuleli. I-Northwest singulesinye setifundza besolo sitfola bumatima kuningeta ngetinsita. Lendzawo lena inenkinga yema-pothole kwesolakala kwemanti sibalo setulu sebantu labangasebenti kanye nebugebengu lobusetulu. Ramaphosa uchaze kabani ludzaba lokuhamba kwagezi kuleli ukuthi ingabe uhulumende sewendeni kulwa nalocimicimi. We are using every means at our disposal to restore Eskom's power stations and to build new generation capacity as a matter of greatest urgency. Ramaphosa ucela labo labangakhona kuvota ikakhulukati lusha ukuthi babhalisele kuvota kulolukhetho lwavelonke lwalomnyaka lotako. As citizens, especially as young South Africans, let us all go and register to go and vote next year so that we take responsibility for the future of our country. Mengameli uphinze wacela imiphakathi bantu lapho bahlala khona ukuthi balwisane ukuhlukumetana ngebulili lobungafani. Mtholankulu seshona ngakapa lenwinde uthi liphiko lokukhethekile temthetho lesifundza litambopha mengameli Serayisha Vladimir Putin nakungendeka libhasi kulesasifundza. Winde bekakhuluma kumbuthano day kubungaza ilanga lenkululeko enyanga eCape Flats. Winde uthi ANC nerovisi bengameli besoloti kubalekela khumula oludzaba solo ngento lemacala amave emhlaba akhipha incwadzi legunyata kuboshwa kaPutin ngenxa yemacala eTempi. Winde uthi njengoba iningizimu Afrika ibungatela ilanga lamazibusa, bantu labaningi baseRussia kanye nase-Ukraine angeke bakhona ukujabulela inkululeko njengoba bahlaselwa ngendlovana kulomnyaka lophelile. Kulenzekile ukuthi Putin abe yingxenye yemhlangano weBRICS wetikhulu temave laningizimu Afrika ngenyanga yenqa. Winde uthi uhulumende kanye ne-ANC abathi kahle kahle ukuthi bame kuphi nekuthi ingabe batasilandzela yini isijubo se-ICC sekubopha lo wekunene. 8,000 people have been killed in the last year where Russia
declared an illegal war against the Ukraine. Those people don't have freedom. Now, that International Criminal Court found that the President, Vladimir Putin, is wanted. He needs to come to that court for the crimes that he has created and the pain that he has created for those millions of people in the Ukraine. Now, guess what? That president is coming here. IDA isebenzisa luphiko lwesifundza lemthetho njengesibonelo lapho IDA ikhombisa umtamo wayo wokuqinisekisa ukuphepha kwemiphakathi. Iphindze yakhombisa impumelelo yabomasipala abangaphansi kwayo lenhlangano lokufaka ekhathi kutshala imali ukutakho uncandi ledidzinga kulungiswa kanye nemitamo yokulwisana nalenkinga yagesi ukuthi bafuna kuyicetha kulesifundza. On every score, on every measure, on every line, Cape Town is offering the most support for poor residents in South Africa. The most free water, the most free electricity. This year, if you are on the Lifeline tariff, I'm sure that there's people here today who are on the Lifeline tariff. After June, you get a 50% discount in the Lifeline tariff because we know that Eskom is pushing 19% increases onto electricity customers, and people can't afford that. Inshaka inxusiwe ukuthi nabayovota kulomnyaka lotako bacabanga lelizinga lebugebengu inkohlakalo kanye nelizinga lelisetulu lebantu labangasebenzi. Sithi ke ngokusingomoto Democratic Alliance lixesha after iminyaka emingaka ukuba noko abantu mabafumana inkululeko ethi umuntu makabe nomsebenzi, umuntu makabe nethuba longena emsebenzini, abantu mababe nomhlaba ezandleni zawo. Indlela esinoyifumana ngawo lonkululeko ukuba abantu bethu bayahamba bayolungiselela ukuvota kunyulo la next year. Leli qembu kwelithi selikulungelo ukubusa tonke tifundza talelive nangabe bantu bakuleli babanika emandla ekubusa. Amalungu omphakathi enyakatho yaKwaZulu Natal ahambele umbuthano wa-FP kubungatalanga lenkululeko athi nalobe live rende likhulu leminyaka lemashumi enkululeko kusana abantu abaningi lesolo bahlupheka nemsebenzi kude. Ngaphandle kobungatalanga lenkululeko FP iphindze ubungata kuphumela kuthatha lwandi ku-ANC kumasipala wemhlaba yalingana. Lilanga lenkululeko alibungate ngalinye indlela lamanye amalungu e-AFP enyakatho yesifundza saKwaZulu Natal. Lamalungu alenhlangano abuthene endzawo nyahlabela tingoma temzabalazo akhumbula inzima liyadlala babemkhulu babo kulwela inkululeko. Kepha labayina nobelinyeni lidla titselo tenkululeko kepha lizinga lisetule kusolala kwemsebenzi kuba bede kwemathuba bugebengu nebuphuya kwenda ikhalimeke injabulo ngaleli langa. Ona dadewethu engakubalula nje izinto ezimbalwa ukuthi kuyavela ukuthi khona la singakhululekile khona kahle. Yabona ngendaba yemsebenzi uma kuzophuma ama post kufike kusitshele ukuthi kuneminyaka ebekwayo kuthiwa 18 to 25 okunye 18 to 35 then kwesinye isikhathi lapho uthola ukuthi most yabantu basuke basebhizi bafunda uma beqeda lapho baqeda sebengaphezulu kwaleyo minyaka leyo. Thina njengabantu besifazane siphatheke kabi kakhulu kodwa kunento engijabulelayo ukuwina kweNkatha Freedom Party lokho kusho ukuthi mningi imithetho ezoshintshwa. I-AFP iphindze yabongata kuphumelela kwayo Ward 19 elukhethweni lwekuvala tikhala yehlule ANC. And as we have just spoken about the victory that we have secured here yesterday, it speaks to that really that people now want a party that is led by leaders of integrity, leaders that care about their plight, leaders that will champion their challenges on a daily basis. Lenhlangano ithi lokuphumela kwayo kukhombisa ukuthi inzalo elinyenti ikhona ukuthi bavoti basebenzise inkululeko yabo ukuthi ikhethela. Umoro EFF Julius Malema usiphamela abanyenti bakuleli ngeke bakhululeke nasolo lisetulo lizinga lebugebengu kuleli. Malema ukhulumile kwenkonzo nemingcwabo wakhokhetho Mshatawu lobekatha ngusihlalo waphambili wesigodi Tindzaba elikhansela ekuruleni. Mshatawu wabulawa ngesihluku esigamukweni lekuthiwa bekathathelwa kuso imoto ngenkana eFosloras eMpumalanga Rand ngelesonto lelencile. Njengoba lelive libungata iminyaka lenge-24 latfola inkululeko, emalunga e-EFF bekade aphekeletele lomunye wabo endlini yakhe yokugcina. Sihlalo waphambilini wesigodi nalo bekaphindze abe likhansela koketho Mujatawu ubulawe ngesihluku esikhathini lesiliviki lesesengcile. Umholi waleli cembu Julius Malema uthi akusiko ukuthi kumane kwenteka nje ukuthi Mujatawu afihlwe ngelilanga lenkululeko
Lokhu kubufakazi bekuthi tifiso teNingizimu Afrika lensha lebe banato bantfu labanengi nga-1994 solo atikafezwa. That is the most painful thing about the death of Koketso, is that he was killed by those he wanted to free from the chains of poverty. For because we are driven by the conviction that many are committing crime because they are suffering. The levels of poverty are too high in our country. And if we defeat poverty and defeat unemployment and reclaim the land from those who stole it, then our people will live in peace. Malima uthi tigebengu tiyatendela nje kuleli. In the absence of the authority, people will take law into their hands. There is no longer authority in South Africa. Mujatawu udlale inzima lenkulu ekusungulweni kwemagala e-EFF eKuruleni. Umufi uchazwe njengendvodza lebeyithandza lenhlangano. Imisebenzi kahulumende wesifundza seMpumalanga lebeyimpumelelo ivetiwe kumbungato lilanga lenkhululeko eKhavile eMalahleni. Akhuluma netakamti lendzawo Ndvulankulu Refilwe Mtsweni-Tsipane ucele kutsi tivote leminyaka lotawa kwentela kuvikela lokho lesekuzuziwe kule minyaka lengamashumi-20 lelilanga libungata nje bumkantshubovu betempi kulesifundza bavakalise tikhalo ngekubabete kwenchubekela embili ekubhadalweni kwemali yabo yembesheni. Kuhlangenwe lapha kute ubungatwa iminyaka lenge-20 yelukhetho lwekucala lwentsandvo yelinyenti kepha kulabanye kakhulukati bomkantshubovu betempi kute labangakubungata bativa banganakwa njengoba labanye bahlala etindzaweni letingcolile. Kulesimo nje esiphila kiso thina as military veterans sinzima kakhulu. Bashona abanye bethu bangenalutho njengoba bahamba la benganalutho. From 1994 until manje sithwele inkhululeko baningi kakhulu sibaningi esinganalutho mina ke ngcono ngoba nginayo nale uphahla lwendlu baningi abanganalo. Deborah Marakalala uchazela okwendeka emndenini wakhe ngalesikhathi aboshwa uthi watibophelela kakhulu kude kukhululwe lelive usatfumatekile. The fruits of liberty, we are not unfortunately, experiencing them because as you can see the houses, you can see these are houses of military veterans. You compare us to other countries, I think they are better off. Ndvunankulu wesifundza seMpumalanga Refilwe Mtsweni-Tsipane uyavuma ukuthi bukhona bumatima lokubukene nalabo mkantshubovu kepha uthi unesiciniseko sekuthi kukhona lokwendiwako kude babongwe ngalokuthi nikela kwabo. Khumbula ukuthi uma sicathanisa sibuka futhi ukuthi abantu abasha ngokuya ngamathuba omsebenzi bakusimo siphi manje esikubonayo ukuthi ukuswelakala kwamathuba omsebenzi affecta abantu abasha kakhulu manje ke the question is yini kufanele siyenze so that we respond to a challenge unemployment, inequality and poverty. Mtsweni-Tsipane umemedele tinhlelo letawudala emathuba emsebenzi kakhulukati ebantwini labasha. Sikubukela mbukela esigabeni sesibili setindzaba tesiSwati la SABC 1 na ku-TTT ulabukela khona ukhetse kahle hlala nathi sebembukela. Kubandlula into lekufanele ukuthi singabe kadze yendlula. Lolu luvo labantu labasha baseKhimbali. Njengoba iNingizimu Afrika lomuhle ibungata lilanga lenkhululeko linyenti labantu labasha solo lide inshisakalo ekuvakalisa imave alo ngekuthi livote. Ngaphambi kweminyaka wa-1994 linyenti lebantfu belivalelekile ngaphandle etinveni letinyenti ngenxa yahulumende welibandlululo. Nalingena uhulumende wentsandvo yelinyenti lelive, linyenti latfola inkhululeko emalungelweni alo. Bantfu labasha baseKhimbali bavalise imivo yabo ngaleli langa. Freedom Day means a lot to me because it's where the world got free, basically. Like it got free from segregation. Freedom Day to me is the day that our country was freed from that and we got to break away from that. And also I feel like with Freedom Day also comes a responsibility. So we should know that on Freedom Day we don't just celebrate all of the sacrifices that our ancestors made for us in the past. Njengoba kutala ukhetho kulomnyaka lotawo banemibono leyahlukene ngakuthi basebenzise inkhululeko yabo kuvota. No, I'm not going to vote. I'm not going to vote next year
My reason being that we can't be having elderly people ruling this country. I think the elderly people only focus on the elderly people's issues. So we need people that are younger, energetic, people that are willing to rule this country in an appropriate way. Lesinye sishoshovu setindzaba talabasha sithi letingane tukhonetsele live tivimbela abantu labasha ukuthi bangene letinhlelo tenzanvo elinyenti. It's a time where I think a lot of people are yearning for change, and the social, economic, and political issues are in our faces every day. You know, it's concerns that we are confronted with on a daily basis, from load shedding to unemployment. There's a lot of issues that affect young people. Njengoba linyenti litiva likhululekile labanye bethe inshisalo ekubungata lelilanga njengoba kusethe bongcono lobukhona etimpilweni tabo. Njengoba sibungata lelanga lenkhululeko lomuhla sikubutile wena ukuthi la ukhona khona ingabe ukhululekile yini? Msakade uma ngifundziswa ukuthi iFreedom Day kulapho ebantfu labamnyama bakhululeka khona ngaphansi kwelibandlululo le-apartheid, ngibona kufanele ukuthi lubongade lelisuku ngoba kulapho ebantfu labamnyama bakhululeka khona ngaphansi kwetimo letimatima. So mina njengel-2000 mntwana we-21st century lotalwe seyidlulile i-apartheid, ngibona kufanele bongwade lelisuku kepha ngendlela lekahle kukhunjulwe letinto lebetendwa kubantfu labamnyama. Msasi mna andiziva ndikhululekile tu kolusuku lenkululeko. Obest abesabulala abantu abethu baphinde babadlwengule baphinde badedele emajele ngendlela mnyama. Khona ngoku uhulumende wendinika i350 wajike wayequtha. Kodwa andiphangeli, andinakwanto ndiyimpulakala uzaca. Ndihlala emizini yabantu okwegundana. Mina ngokwami ngiboni ukuthi ngabe siyalibhiyozela lolu suku. Angiboni nje ukuthi singathi yini esiyibhiyozelayo, yiphi inkululeko esiyibhiyozelayo ngoba uma ngabe kufanele sithi sikhululekile kufanele sikhululeke kwezomnotho. Umnotho namanje usaphethwe ilidlanzana. Abantu abaningi nje basahlupheka. Singathi sikhululeke kwipolitiki kodwa umnotho awukho, imisebenzi ayikho, sina ugesi. Njengoba namuhla kubungata lilanga lenkululeko, mina ngidiva ngikhululekile ngoba sivele simnyama kadzeni besingangeni etindzaweni letinyenti kungena bantu labamhlophe nyalo nebafundzi sebatfola nemifundzate ngebunyenti ikakhulu iNSFAS sebazama nokuthi bachubekise tifundvo tabo. Lona ngumbono wembukeli SABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo. Kutemidlalo lilanga lenkululeko abantu abancane bakuleli abangamashumi ayimfica nakubili bafulathele kuleli bokuphakamisa umjeko welive enzaweni lekhashana kakhulu. Batale emkhathini weminyaka 2003 na 2005 lensha bathi iNingizimu Afrika lebuswa ngensandvo elinyenti njengoba bakhule sekunenkululeko kulelive. Kanti-ke tihlobo nebangani tivalelise labantu bekunene esikhungo sendiza OR Tambo International Airport njengoba bekazibomela live eZambia kumidlalo yabasubathi basebemave ase-Afrika. Tikwama setipakishiwe sekulungele ukuhamba. Sithombe sinye noma timbili letoba sikhumbuto. Kwakhiwa budlelwane lobusha ngendlela kwavuselelwa lobunye budlelwane. Kujatshula kepha kunemicondvo welive. Leli bekulithuba lebekuliphupho lebatali babo nabalwela inkululeko yakuleli. I'm very proud for this young boy to be here for this opportunity, especially on the Freedom Day that we have fought so hard for. It's an honor, it's a privilege. It's actually my first time representing the country, and I'm quite excited for the journey, and I'm feeling quite ready, and yeah. So Africa's come a long way, and to see the children today, you know, participating, it's good. They're growing up. Everybody's enjoying the new freedom in South Africa. My personal best is 226. I want to break Jocks Fighters Junior World Record this year of 232. So hopefully I. Sitibeka lapho tolo mhla sikhona kusasa ngesikhathi lesifanako ngabanye insimbi esihlanu.
Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi simo seltu babukela emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa siyabona sekubonakala ngathi nemathuba emvula labonakala la tafika khona la iningizimu live kanti nemsengalo banzako lo endlulako kanti mathuba umoya ngacijima sofike khona ku 35 km ngeli hour mathuba emvula gcina safike khona ku 60% lana eMpumalanga Kapa kanti babukela emakhaya masibukela ngeni la kusasa siyabona ukuthi na netinkhungu lecancadona live yofika lapha eNtshonalanga Kapa bona emakhaya bonakala tinkhungu letinye tindzawo kanti nemafu letinye tindzawo kanti mathuba emvula solabele silenjalo lapha enhlane live enzaweni lapha bomahike babukela emakhaya ngagcina safike khona ku 30% mathuba emvula kanti ke sexwayiso esibuya khona eSouth African Weather Service kubonakala ngathi liyathuma kakhulu la eMpumalanga Kapa babona emakhaya letinye indzawo kanti ke lesinye isixwayiso esibuya khona eSouth African Weather Service kubonakala ngathi nebhebhethayo kwemlilo emadlelweni letinye indzawo la eMpumalanga Kapa babona emakhaya sicaphela indlela esebenzisa ngayo umlilo kuze singadali ingoti babona emakhaya singena khona lapha eGauteng kufuthumala kwelive kubonakala ngathi kena lapha eJohannesburg taqala ku 12 linyulo ku 28 kanti iFernaheng hlethi khona ku 29 iPitoli hlethi khona ku 30 sinyukela khona lapha eLimpopo Mosi hlethi khona ku 33 Polokwane qala ku 15 nyulo ku 30 Mokopane hlethi ku 32 kanti iBhela ihlethi khona ku 33 sihle dance lapha eMpumalanga isikhukuza hlethi khona ku 33 imbombe liqala ku 18 nyulo 29 Caroline hlethi ku 28 kanye neEmelo kanti eMkhondo liqala ku 14 linyulo khona ku 31 KwaZulu Natal lapha enzaweni lapha eThekwini hlethi khona ku 26 kanye neRichardsburg kanti Pietermaritzburg qala ku 16 nyulo ku 28 iKrookstad hlethi khona ku 25 sihle dance lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha hlethi khona ku 20 lipholile kanti ke eMakhanda liqala khona ku 12 nyulo ku 23 Gqeberha hlethi khona ku 24 iWulomo qala ku 10 inyulo khona ku 23 lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town hlethi khona lapha ku 19 kanti Khenile hlethi khona lapha ku 24 Beaufort West iqala ku 11 inyulo khona lapha ku 25 esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke enzaweni lapha eUppington hlethi khona ku 31 Calvin qala ku 10 anyulo khona ku 22 Sutherland qala ku 6 anyulo khona ku 18 kanti DI hlethi khona lapha ku 26 babule emakhaya ngena khona lapha eFree State lapha eFrankfurt hlethi khona ku 27 iBethlehem qala ku 9 nyulo ku 26 kanti iWelcome qala ku 10 inyulo khona ku 30 kanti wephana qala kona ku 9 kusenemva kumadina bese linyukela khona lapha ku 28 esifundeni sefu segcina lapha eNorthwest enzaweni lapha eRustenburg qala khona ku 16 inyulo khona lapha ku 30 kanti eOttosdale qala ku 12 inyulo ku 29 iTosca ihlethi lapha ku 33 emva kumadina kuyashisa kuleyo ndzawo Vryburg qala ku 10 inyulo khona ku 31 buya ngathi ngiloko lewe ngiphathele wona kubukela lokuhlethi inhlelo lethu landzelako nisaleni kahle